talafatu talafola Radio Samoa le nei fo i tae au malole soifua manuia, Aloaia o tala mo le nei fo i asongafua. Walo ia swinga i faanofoesea i tangata taunu mai atunu i fafo, mo le na o le fitu aso, ai le o toese fulu fā. O laso nafina tu ua i silia ma le lua afe fā se lau pase se taunu mai. Sa no nofo i nofoanga faanofoesea, ma o ilato nei wa atoa le fitu aso, be silia tu foi. Mai le whaaulo no whanga faanofoesea pe tusa wa whaavaluina le toa tele o tangata tu ua no whanga faanofoesea i to tono le aso i tasi. Ma o le ulua i taimi fo i lea wa tu ua i lea o whainga tele, te alu o na saule Koviti ma faia no whanga faanofoesea. O le tu mai i lalo i le na o le tasi le vai aso i faanofoesea i pase se taunu mai, e le o ta ua i nisi o atunu u Pasifika. O se tasi leo vaenga le tāpenanga tele le malo, a o anga i atu e toe tatala tua o yo New Zealand i le lalangi. O le aso se fulu whao Novema, le aso le ana nafi, ua le toe se fulu wha i nei aso, ai ua na o le fitu, e ta tawana nofo i nofo anga faanofoesea, muli mai ia i tua le faanofoesea i le whalese ia fo i mai siaki e negative o le aso lo naiva. Lua vai aso wa toe tu atu le malo i le vaenga tineimu e whaiai tui o le Koviti. Faamaoninga mai le uni ta wala mai reporti le TV tasi. Faamauti no mai ai wa le faangataina i le aso, le tatawana whai o tui mua mo le aufaigaluega. A o lewa toe tu atu i le aso lua se fulmalaiva o le masina nei. Ai mo le tui lona lua o lewa tu atu i ai le aso se fulu whao Januari o le tausaga fou. Tatawana o atu ai wa uma. O le whaiunga wa tu ina mai, o le tali leo le talosaga le uni na tu atu i le malo, ona o le uti o le taimi. Mana sa wai fo i male lapata inga, a fai ai le to e suia, o le a fiai ma au nanga le tineimu ai mai se, o le to a tele o le aufaigaluega o i lato o lo volunteer. O se tali wa fiafia na i le pulenga ma o le ana saini ai le Aso Toonai i lea malienga fou. I se tali le minstyle Koviti Chris Hopkins, o le lua vai aso toe au popo mo le vaenga o tineimu wa tu ina mai, wa fai tu sai ma le periota na o foi natu fo i mu leo. E se mai leo ma le ofiso tineimu, o le so, le aso muli e tatawa na umane wa mai a whaia tui mua i lato lo ngā lulua i le soifua maloloina, wha apea a onga, a le ai, e le mawhaio na usu mai a tae au. E valea ma le mawhauwhau te na polokai a wala i so se vaenga le atunu i le Aso Toonai. O le manatu leo le pule nua au kilani Phil Koff, wha alia i lunga le Facebook, e wha amatala i nai. Lona le fiafia i le poloka na mawai mai i le Aso Toonai, a o foi mai i sana asia singa sa i le Mount Smart Stadium, le asa whaiai tuwing o Koviti. I reporti e le na o au kilani, le ana whaiai solo te e le vaenga lo langolangoina le maua le Freedoms and Rights Coalition, ma o le alavana lapata i le vaenga, a le to e whaafo ia le atunu atoa i lapata inga vaenga mua. Ave e sea le polo a inga lo whaamalo sia i le tatau na whaia tui. Ma whaale au ngā ina le traffic light system o lo tau nei, o le a whaawau bea lato solo te. Na matua i poloka i ma le tele o motorways i le Aso Toonai ono nei te ma o aukilani, o le asa whaamau popo i manukau, ma anga i atua i le taulanga toi foi mai. A o sa waitala i le umai te, ua manatu le pule nu e na o le whaasala lawina o whaamtalanga se ma pepelo, le o lo o whaia e i lato nei. Ua Maliu se tasi o case faamaonia o le Koviti i aukilani. O lea tina matua e tu sa maleiva se fulu tausaga mai whaapea na Maliu i le mauta ngase i North Shore i aukilani. E tele isi a afiango lona soifua maloloina, ma ua whaopopo ai ma afiango le siama e tu sa matala le soifua maloloina. O le ua Maliu o se tasi o tangata matua mai le nofuanga o tata matutua i Henderson, le Edmonton Meadows Care, ma o le aso ono Novema le ana amata tau fia i whalemai. O le Maliu o le atina, wa atoa i ai le tolu se fulu whātangata kiwi Maliu ona o le Koviti. Tala muli o le tae ao, silia mal se lau lima se fulu tāta whaingaluenga i toese i New Zealand atoa, wa malo loma ave aso livi whaapitoa ona ele o mana na o i le tui. Se lau lima se fulu lua leo whaingo i lato, tu sale ma le tolu tesi ma le 5% tangata o lo whaingaluenga i toese, au fiai ma i lato o lo ngalulua i ofisa. O le aso fito le masina le nei sa te tauana o mai iai wa uma le tui mua. Ma o le ave ai o special leave wa tu atu ai ma le aso valu o le masina fou. E te tauana o atu iai wa uma tui pui e lua. Ale ai wa tu tuli loa mga luenga. O le to ese rimutaka i apahat e o mai le aso tofi o le vai aso ta aluai. O le vaenga leo ni usila pito i maua lunga le foi numero tangata ngā lului to ese o lo te e le tui. E ui reporti le Herald o moli mawai pulengo nisi o to ese e le o te lese a fiango au nanga ona o lea whai numera o ilato wa malo lo nei i livi whaampitoa. Peita in moli mawali Presidential Corrections Association wa wha au popo ile avenga i lungo nisi le au whai ngā luenga leo lo o tau avea pia nei
ngā luenga I totonu o toese. O tala nao le nei tae au, manuia le amatanga o vai aso.